Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito na programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, kasugadayan nga ti surat ni pagayam tayong Bibian nga napolwan na ulpit nga ina. Dear Manong Nemi, iti nga rabii Manong Nemi agtagtagain na pakmanan. Ket siyempre bastag tagtagain na pak. Malukag met titurog ti asawak Manong Nemi. Ket siyempre riingan nak ni Celso. Kasta ito unay ti anal-al ko Manong Nemi nga makaringa. Tagtagainap ka manin. Papaspasamak kan ka. Dandani ba't la rin napiin nga tagtagainap ka? Ha? Bibian? Danom, please, danom. Nakaritin danom. Kinapod nun natin pala sardam nga. Insarek ko natin nga danom. Minum-minum ka. Pasensya kan, Celso. Nalukag kumanin tiniimas nga turog mo. Tanang arod. Mangig kumanin ti manag-ikis mo. Nga masaksaktan ka. Hamo ka di matlaeng nga matandaan ang digtagtaginip mo. At ang kami digtagtaginip nga handang matandaanan si tagtaginip da. May salayang ti matandaanan. Ano't matandaanan? Idi ubing ak pailaeng. Tinakaro nga panangirumen da kaniyak. Kabagyak manunusan. Ti panang kudod-kudod da kaniyak. Ti panang pungot-pungot da kaniyak. Ti panang iduron da kaniyak. Gaorek na may paru-parusisi. Ti sanda panang pakan kaniyak. Luad na pagbidot ako na pagbasulak. Nagulpit na matin. Kabagyang paida. Kabagyang paida. Naulpit na. Yamamong ka din sa sino ti kang runahan nga naulpit kadakwada. Sino? Ni antim? Ni uncle mo? Ti kasinsin mo? Ti kaskulaam? None of the above. Sino ka orte bagam ka kaulpitan? Kadagiti lang ulpit ken ka? Dagiti lang pungpungot ken ka? Nang kudkudot ken ka? Nang idurdurum ken ka? Nakarkaro pa'y. Di kinaulpit na. Ngam dagiti pungot kadel sipat ken panangituron da kanya. Ti inaramid da itang kakaulpitan. Sino? Tinaulpit nga ina. Amin nga sakit, amin nga panakairumen, amin nga panagsagaba, amin nga panagtuok, nga inak linakam, ket may salaing tinakaidas alan na. Tinaulpit nga ina,
nga nang baybay akan niya. Sa mga sawan dayta, Vivian, anya ti sang ko sawan, nga naulpit ti inam. Niyata ko na. Sang kong ibaga nga naulpit ti inak? Ininto ta para kanyak, kinisot ko ulpitan nga ina dito yung lubong. Dano saan ko mga naulpit? Awan ko mati nasagsagrap kong ulpit ti padak nga tao. No saan na ko mga binaybayan? No saan na ko mga impadawat nga kaslawan ang yaman na? Ngimawang ka kumaita. No awan isuna. Kinaykayat ko kumapay nga pinisit na kidadag idi tiyan na. Ngimtimpas kay nakkalpasan nakit binaybay anak. Saan ka di? Tano idi kumapay lang ang dagi iti tiyan nakit pinisit na koon. Awan ko matinasagrap ko. Nga pa nakairumen. Awan ko matinasagrap ko kinaulpit. Panagtuhukan, panagsagaba. Kinaikat ko lang kumainin. Hindi anak pa lang iti tiyan na kinitil na kon. Ngimtimpas ngayon na. Kas lalain ranta, ngimpas ngayon na, kalpasan na, baybay anak. Tanya ti basol ko keng ka. Uno, anya ti basol ko keng kuana. Siyak ti pamasulan na. Iti lalaki ng sikog keng kuana, no kas pagarigan, takas taman. Nasaan na nga? Nasaan na? Ngayon patungpal ti karina. Siyak ti nagikaruan na, itigura na ti lalaki, nga nang sikog keng kuana, nga nagkaringam saan namat nga natungpal ti karina, kasta. Nalalastunan. Sa among nga papasulan pa iti inam, tas sinungartek yung basol. Nagyamang ka ata, at nakapilay tang si Bibihan. Bakat ibagbagam nga naulpit nga inam kat nabayakin nga dimaga. Di na siya at no dimaga. Di mo ka di kaya tatuntunan? No sa dinutayan na? Kaya no sa dinut nang itaman daking kuana? Api ko mga tuntunek. At ako mamaitulong na matuntunak no sa dinut nang itanaman daking kuana? Among ka ditinagan na? Diyan ka mo. Niladawan kat awan ti pakita ta kanya. Maturog ta ka din. Amom na hapi nga tagtaginap ka. Gabota mo malipatan tinapalabas mo. Tapa nagbuybuyan piti TV. Di kita teleserye. No makabuya ka na kita'y pakasalitaan nga at may irumin nga anak. Di ba? Kas mula marikrik na kasi ka, Jerumen da. Diyak pa kinagbibuyan ka na kita nga istorya. Tadyak kayat nga slad ad mariknak pa ilang ti ulpit dagiti tao kanya. Nangro na ti ulpit ti ina. Amom no api nga nagtagtagainap kat kasyay. Isot laglagi pem ken napenpen ti gura iti barukong mo. Gura nga na iturong iti inam. Nasaan ko mga rumpeng gurahan? Tayo natin namnamayam nga marik na ti anak. Nga na inulpitan ti ina. Nagsagrap ti adu nga rigat kan panagsagaba. Gapukin ko na. Saan ka di nga makagura? No si ka kumantikas kanyak. Hamo ka di kagura ti inam? Nga nangulpit kan ka? Kagurak man ang saan nga agtultuloy nga kagurak? Daan nga ron ti maaramid mo kat kastaman ti nagbaling agasat mo. Awatan man ti kinapod no. Regrega mo di kiti guray ti baro kung mutap no saan ka nagtagtagainip. Sa mga bakbaklayan ng datang nadagsan krus. Katurumang unang nga pagyamanam na po Diyos ta nagtultuloy nga tinarabay na ka. Itilikodan ti adu nga panakairuman mo, dimakkel ka, dimteng kay ti biyag ko. Kadatuya ka mga ipatpatigyan ka.
Nga masalutsot ko man, Vivian. Ada ka di pagkurkurangan keng ka? Awan ti pagkurkurangan kanyak, Celso. Agyaman na kedi, tasika, tinsagot ni Apo Diyos kanyak. Tanong sa bali ko mahadyak lamon. Adadaman ng tigurak. Iti inak, nukas pagkarigan ko ma. No nagbaligi, di kiti lalaki idi nga mayat amang rames kanya. Adapay di kiti lalaki nga, mga aluko kanya, ikandak ti kwarta, tapno paragsakik ida. Adapay, lakay idi nga kayat nat mga asawa kanya. Tapno laing manamanan na ti kinaganus ko. Nga o mati sa baling arantata no saan nga ti kinababae. Dadapat kini ti pagyamana ka talaga kinapod Diyos ti indiklik na karigi ti tao. Nga dadaw ko mga nga nangirumen kanya. Imbag, idagtalawa ako ni ti lugar mi. Nagkatang-katang akman. Masukan-sukat man dagiti pagtrabaho. Aging kakadimtengang iti karinderya nga kukuha ni Ninang Merced. Sadya ka nagpaot. Sadya ka nagsabat ti dalanta. No may saklaan nga high school graduate. Kinayat nak, itilikodan nga, mangup opisina ka. Oen manong nemi, dedi ti panagkita mi wano nagsarakan mi. Kini Celso, ti karinderya nga nagpautak. Sadyaya ka nagpaut. Kinayat nak manong nemi, itilikodan nga high school graduate aklaan ken makuna nga dapaka iramanak karagiti street children. Nakainayat kami aging ka manong nemi ang kasarnak. Yung kasarnak nga Ninang Merced manong nemi ti temakder nga inak. Tas ito ko mga ortean ti inak, jak mat amo tinaulpit nga inak, adadda nga jak amo, no sa tayan ti ama. Manong nemi. Kan nagyan kami manong nemi ti ito yung apartment nga asadeg iti pagtrabahuan ti asawak. Manipod matidin, dito yak apartment manong nemi nga agbati. Kahit nakastamba nagtrabaho. Ay, mabati akma dito eh. No pa ising-singasing ko keng kuha na manong nemi agsubliak mo lang ti karinderya. Ngam ko na naman. Agurnong kami pa eh. Tamang ipasdag kam to iti karinderya ti asdag iti apartment ngayon. Noas na nga bakasyon, manong nemi agkuyog kami ti asawak, mapan naglangay, agaliwaksay. Pasarurumwar kami matno ka, manong nemi dito syudad, mapagam ti ikit ti baybay, mapanggam ka ti river resort, kadig na pintas nga papanan. Kat noas na nga makakita, iti ina, nga kakakuyog na di kita anak na. Numakarami na nga, dari kita may pipiknik nga whole family. Ada ina, ada ama, ada lulo, ada lula, ada anak, ada apuko. Nakaragraksak na. Umapapalak launay manong nemi ka na kiti anak. Nga, madlaw mong ipapaay di dungo ken panang taripato ti maysa nga ina. Ti apo ko nga taripatuan ti lula, unulula na. Jak pulos na padpadasan ti kastamano. Imbes ko mga da mga rakop kanyak, imbes ko mga da mangbisong kanyak, imbes ko mga da mga amloy ka nagiti buok ko, imbes ko mga da mga rakop kanyak. Idi, awan. No di ket kuddutendak,
pungutendak, idurundak, sipatendak, tungpaendak. Ito nagbalinak amay sa ngayon nasanak itong nagbalingan olpit. Awan to ti paay ko nga pagkurangak. Awan to pulos ti pagkurangak iti anak ko. Tsak to aramiden iti anak ko, iti napasamak kaniya. Ngayon dyan ka mo manon nimi. Takasla, adadang malagip ko, tinapalabas. Nugas tamot kad na makitak. Nga dangdang randang ubing. Babautan dang ubing. Kasi akaruba mi nga doro. Ridaw manon nimi. Pasari ikis ti ubing. Panang baot ti inanak yung kuwana. At dadagi ti gondaway manong nemi nga rumwarak ket mapanak bumatog iti ayanda. Ket mabuyak no kasado nga bauten ti ina ti anak na. Tsak tumapupuutan manong. Misis, sardengamon, naulupit ka matlauna nga ina? Ha? Karuba. Abi nga kahit mo ti pagkibiyang ti problema kami nga gina. Masya na karta anak mo. Kasi kahit ko parang disiplina kang kuhana. Sakang to salud-sudin kang kuhana. No andat inaramid ko. No apay nga binaot ko. Tisungbat na akit. Gabutan na sa anak na nagtungpal kang ka, mama. Kahit mo pa iti mabaot nga rod. Kahit mo pa iti mabaot sa ni mama. Nagtungpal at tulatan kang ka, mama. Gabi nga rod gasan lang iita nga baotem. Gabutan na tanggang tiwuno na. Malipatan na't karina. Abay, anak nagamutayan, karo ba? Bibian. Abi, Bibian. Hamo man lang ang natagpalantin ng alaw makanya. Napatpatasim ka dito na babaot. Dapi ako man baot lang. Kat mabalin mo istorya ang kanya. Mabalin na itong agchismis ko na kumangim sa amat atapod nomat. Dadan manon nemi tinanipudan ti pa nagsinangad mi kinisali ti karubak. Insto kang guhana ti amin. Manong nemi da kami ti masungad iti ridaw. Ngano da sumrek ditoy nga sa nga ili da kami ti muna nga matuparda first door manon nemi. Second door matayan da sali nga karubak. Kada dati kiti kondawan manong nemi. Nga ububing. Iti sumrek ti compound kadagtataray da. Babae, lalaki. Nga di kito'y manong nemi kat anak di kiti karubami nga balay. Makastrek dalat iti unig ti compound at open met latta manong nemi. Ti kahit mi kumaidi akit the gate na. Nga masaraan. No kasta nga dumtengin ti rabii. Tap no awan ti sumsumrek nga sa bali. Nga saan nga taga-apartment. Yung diyan man namon niya ti pagrasunan taking kuha ti apartment pa. Kayat nang open lot ta. Gabuta kayat nang orti makikaruba ka na kitay. Karuba nga balay. Ti kasurong ko launay manong nemi ket no adare sumrek ngagpalpalama. Ti kiti ubing nakatungtung rit. No umayda, manon nemi, tsaka mo. No apay nga slak, makagura kita. Bugbugawi kita. Papandan tunti sa bali nga ridaw. Makitak tumet manon nemi ni Sali amang mangted. Paruamom la ida, Sali. Ana, Bibian. Hamong nga ruamin ida. Umaydan tumanin. Anya ta mo, baka no, adan tuhan to mampupuutan nga nakawarang dita nga napatag nga banag. Pidutan dang itaray. Kuno, kaslo kung makaragit anak mo.
No, ayam to kuman dita sango ti ridaw yo. Kaya ada malipatan ng napatagunay sa daw bak dumteng to kita agpalpala mga umping. Ang mga met na nga kwa. Malipatan darig na patag nga ay ayam da ket takawon to dagiti umping. Nasisimpit naman ta. So ang pagdanagam. Sadyak maitulok nga darig tay mairuwar nga ay ayam mo no napapatag nga gamit dagiti anak ko. Saan nga dagas nga tulungam dagito, kabot ka sa pulan dati tulong. Diyak lakay tatulungan ida. Tapay. Kabot ako matinang tulong kanya kini. Namatasan mo tinagpalpalama, di ba? Rumang uon na napatigkan ka, nagit agpalpalama, tanabat padasa mo tinagpalpalama. Sana ka nagpahot ka nagpalama, nagtrabaho ka latay di. Tabalasitan kang matan, hindi pumanaw kitulugan mi. Itirugya akong tekstumbrek ka nagit trabaho. Sige. Isuday tati prinsipyo, maramid mi. Telayam amak ko manong nemi ket no di kiti mananakaw ti sumbrek. Nangro na manong nemi ket adre ti aldaw. Wine. Nga mamanong di kiti mabatbati nga tao. Siya ati karahin ng mabati. Nagsipod nga rod ta. Dinakpalubusan manong nemi ni Celso nga mapanagtrabaho. Dinabat nga rod rugyanan ti panggapi. Nga panangipasdek iti karinderya ti asideg. Tapno ada ko mabat ng trabaho. Sa anak ba't pa ngamin magsikog, tanog sikog ako makit aganakag, di daw aywanak nga anak ko. Aging ka nga iti maysa nga aldaw, manunemi dagtug-tugtug, iti ridaw. Di nakatamak kita ya, di baser, uri turbel, apig tugtug. Di katamasaktan ti iman na ayat, tangkad di tugtugan. Di amo kakit karuba, nga ridaw. Iti lo kakatak tiri daw manunemi bakit nga nadungrit? Sino ka? Kahit ko kumati agad daw titulong mo palasang ko. Palpalama ka? Urel ako ma sa nga tukal nga inapoy. Nga inuray no inapoy lang. Awan ti may tud ko. Puna ka. Kinunak manong nemi sa ko inbalabag tiri daw. Bakit nga? Halagay mo nga obing ti makadano nito ka palpalama. Bakit pa yan? Susu, po ya. Manong nemi, saan ka pumano ti bakit? Adalat na ti asideg tiri daw, manong nemi nga mangkit-kita tiri daw. Masirip-sirip ko isura iti tawa. Naging kasi mang peten ti asawak man. Iti suwang pet ti asawak, iti asit gan na tiri daw, naglisi ti bakit. Pimanawan. Makabutang na nga taa, ni Celso, nakunak tinakam ko. Iti suwang pet ti asawak man na yung simre, kinarakop ko isura. Kumusta ka, sweetheart? Na? Kumusta ka ko na? Kastoy. Okay lang. Kaya siga. Makatik-tik ti aguray. Panaglapas ti oras. Kauman lang kami di karimong nga karinderya. Dandanin. Nakasarita ko ni engineer. Mga rabi din di plano. Skan pa lang ang plano. Apay natakil ayan. Kuto rin mang pagagangay nga building. Kasabo na pati permit. Apag permit ka pa? Uwan. Nagsarita kami kini kapitan. Na ipalubusan nga, padiswan te karinderya dyan daga. Tamakante amat nga rod. Nakasarita kong jaking kukwa, okay ko na na. Kat nung ipasdagan di karinderya, kasabo lang pati permit. O basit lang, permit pilot ta. Una. Ito pa'y agalad kada kam na basit extension no repair mo ti balay mo kan data permit. Isog tutor ka sweetheart. Tutor ka.
Rimuar ti asawak manong nemi, amok nga makikaruba lang. Aging ka simrek. Nakidasarkan, sweetheart? Mangipinggan ka man. Samoy ka ti sidain. Samoy ka ti kutsara. Tapay. Adalang pakanak. Sino ko mat pakanan? Shhh, tagtagtag ka rin. Sekan di magaramid. Diyak mat amo no sino na pakanam no. Karuba nga aso mo no karuba nga pusa. Binayaglatan manong nemi. No sino pakanin na. Unuan niya pakanin na. Kalpasan na, nagsahong kami matan nga nagrabi manong nemi. Kaya daging inawak, rimuar, iti sumrek manong nemi. Ada, intadnan natin ruwar na itay nga, sino yung pinakam mo? Inibos na dinildilan na pa yung ganam. Aso? Kano pa yung hilig ka ti aso? Wala baka tilad dakit aso ta? Bakit marwang kit umay tumanin? Baka umay tumanin Magustuhan na tilutom. Nagsublimanin iti ruwar, ti asawak manunemi. Maten. Sino maten? Diyan pinakang ko Sino nga pinakang mo? Di man panunutan pa. Tinaskan kat nakatulungak. Kabigatan na manunemi nasapsapa ak nga nakariing ng ti asawa. Nukas tangag sapa, o karagat ko no kwati umununa nga mangdalus iti sango ti apartment. No muna kita kam nga rod ti masungad manunemi, iramam mi pa yan nga dalusan, iti pan nakakalsada, iti sangwanan ti apartment, tapos kasta makuna nga nadalus ti amin. Iri mismo si Kigan tiridaw manunemi nakiktutak tadagit idda nga matmaturog. Tibakat ngagpalpalama. Hoy! Green ka! Wag-wag-wagik ikusay-kusay manunemi ngam saan na makariin. Luwa natin ngagpalpalaman. Hindi ko matakakalsat at igiti kalsat agit na hanggang dito sa ako ti balay. Sa ako ti apartment. Uy! Sana kariing ti loko? Guray ka. Napangkulino katan ti gripo manong naming kinargaag ti timba. Sa ngugudwa nga timba manong naming insoyat ko keng kuwana da itagong gunam. Wala. Gunggunam. Diriringin ka. Ang kamakariing. Apay dito nagkidam, ha? Bumano ka, te. Bumano ka. Nangeg barong name ti asawa katrimuha. Apa yun Apa ka nakabasbas sa isuna? Kasano ka saan nga makaraing di binoy atak ti danom? Oy, paunay ka mutin. Bibian. Di ka lang asyan kang kuhanan? Amo mong dato nga paket? So pinakanggo drabi. Iso pinaturog mo to'y? Iso blianak. Tayo bagak kuma nga sumrek ta dito yung unig nga maturog. Awang maten. Nagsubling nga ta. So kakasta ni. Abang amin nga sinuyatam. Agtagtagargaran. Bigbigat pa Kakit mga arwatam nga hamong pag ano ta pagsukatan na. Ano ko ma? Ano ko baso na ito nga bakit kang kata api kakaguram? Baka mo ka kung kuwanan no sikat mga asik. Kasarsarita ti asawak ti bakit manong nemi salsarod-sudan na nuapeng amin ngay palubos na katang-katang. Awang ka ti anak na, awang ka ti kabagyan na, awang ka ti asawa na. Awan na ti awat mano. Awan asawa na, awan kapsat na, awan kabagyan na, awan anak na. Di ka dawal lang awan. Bagtit sapay kindi. Sinukatan naman, pinagsukat na, insarag na, panatirikod, pinadigos na pa
Ay po, pinairuan mo retan, Celso, baka subli-sublin numanen. Ay, po yan. Di mo ka di kayat, nga laen takit kaduam. Ano? Makayap ka ditoy? Itasan mo ang am-am mo? Ikasunod na takit, strategy na kiti akyat bahay kang. Pag yan ang isunod to'y, kalpasan na. Dagi din to kakadwa na, umayda, kit isunod mangilokat tiri daw. Maalad doon kay kayat da, ramasan dak tupay. Saan nga tawin na kasta? Bibian. Ngam dya kayat. Kalpasan nga masukatam, kalpasan nga mangan ita nga bigat, papanawom ton. Kadya kung kayat pa nga makita isuna. Apa ya, anat basol dati nga bakit? Tapno kagura makasta. Diyak kayat di makakita, di bakit? Apa hindi mo kahit makakita, di bakit? Siguro, na si Bibiag palang tinulpit nga ina. Nagbaybay akan yak. Kasta siguro ti katayb na. Tsakla mo Vivian. Amom tinakan ko? Dinamdamag ko. Sino tang damagam? Ti Carlo ba yun? Ano pa yung dinamag mo nagang ko katakwada? Awan. Apa nga saan nga idya ti papanam? Apa nga ti batog ti ridaw ti apartment mi ti agidam? Apa nga dito'y ka? Kat ti asawak tinangpakan ka. Aduman nga dur dito ya. Gabuta. Dito ti umunang ridaw. So ti mayak. Talaga ka di nga awan ti anak mo? Awan. Baka nagbaling kamot nga na ulpit nga ina, iso nga anak mo. Sige. Celso, awan tiranta mga ng opisina ita. Sabado ita. Ay, kung gaya mo. Nalipatam sa 20 daw, sweetheart. Itatanol pa sa ganang datang ang bakit. Papanaw mo. Nana, pasensya ka na. Sa mata kaya't asawag nga kang ganito eh. So, mabani mo ti pumanaw. Dato yun. Tapalang igatang mo't kanan. Inik ka na manong name iti do kaso. Ay naya, Celso. Pag pinustahan ta, sublin tumanin dahi ta. Agsublin tumanin dahi ta ko na. Kadag peso manong. Iti manay may sa manen kalpasan nga tati duwang alawas may sa manen nga bigat nga idiloktak manong nemi tiridaw at damanin isuna nga nakaidda. Nga at damanin dito nga bakat. Oy, gringa! Ano na sakit? Apa nga ka man ito to? Ha? Dito yung amin nakarik na ako ni turog. Iso nga dito yung tinagturogak. Bibiyan, anak. Hindi na po nawawagan ti anak. Magdala na mga nagatoy. Hamon urayan pa yung amo. Maamuan ti asawa kanda ka. Sika pa ipasalsali. Wala po manukan. Makabulan tinapalabas manong nemi. Hindi tao maten nga makitak. Kasla maikawa. Kasla kayat kumanon nga makita. Kasla adda kumamanin. Kasla ara-ara paapak manong nemi nga ilukot ko tiridaw kat addadta sa ango tiridaw nga nakaidda. Nasihat mat ano awanan. Nakulak tinakam ko.
iti paset ti apartment mo na muna nga ridaw nga sukayan mi manunemi. Mabalim mo ti magnaya iti likod tadabasit nga mabaling ang pagnaan na paglikawan. Nga talaunay manunemi ti bagbagak iti asawak nga masaraan ko ma. Kasanon nga ore no nakalukat ti may nakarekep ti main door. No saan nga nakarekep ti likod nga ridaw. Kat magnadang agpalikod. Why? Ore wano nangato ti alad iti likod manong naming adamat pag naanda nga agpalikod. Kasanon no, sumrek da iti likod. Awa matpakit dito na pasamak manong naming panang serrek da kiti mananakaw ka na kami. Numampay di karoba mi nga balbalay manong naming kat adda kano di kiti akyat bahay agang agraira. Nasaan lang at tirabii. Kaya da kanupay ti aldaw manunemi. Nagsipod ta ti aldaw kat mamano di kiti mabati. Kas kanyak. Nabiat tirabii ti adda ti asawak. Ngam ti aldaw kat sisya. Kasi ti may isang aldaw manunemi. Arig na kapampano ti asawak na panagtrabaho. Why? Naka-schedule ti panaglabak manunemi. Adaki ti likod, ngaglablaba, iritagring ti telepono. Simrekak manong naming nga jack in rakep, tiri daw iti kusina. Iti song batak manong naming tumatawag, hello? Hello, hello? Ako mati sumumbat. Nagloko rin ito eh. Loko-loko na lang. Intusukan ti manong nemi. Auditibo ko, kalpasan na, nagsubli akit ilikod, tap na ituloy ko taglaba. Dita, makangag ti karaad iti nga to. Ne, karaad iti nga to? Saan nagkijay? Dan sama ti mananako nga nakastrik. Naku, nagtinagam ko manong. Idi tasumrekak manong nemi. Tapno umuli ako iti ngato ti second floor. Idi masabat ko ti may isang lalaki manong nemi. Nga nakabunet. Nakapunite. Apag iso manong nemi nga gikisak idililagtunak. Nga ginamatansa na inaput ti rupa. Naggulag-gulag manon nemi nakigabuak no mampakait ko matagikis gam na aput matingiwat ko. Iti madlaw ko manong nemi nga dagay midip-dipil na kapaltog iti muking ko. Sa timon, isang matagkulagul. Tapos ang kalpidag dito kapaltog ka mapatay ka. Sa timon. Impadas nang inikat manong nemi. Tinayapot nga ima na itingiwat ko. Ngayon sana ka nagigis. Sino ka? Hangit masapol mo. Palubusan na ako nga rumar. Nasaan ka ang parayat. Bunulok tam ti main door. Tasadyayak nga rumar. Nasaan nga naskan nga rumar. Rumar kiti likod sak. Pag na itinailit nga. Kuwan ti tabaknak. Sadya ka nga si Marek. Kasano nga nakastrike ka nga saan ka nakita? Sakti timawag ti telepono iday. So nga nakastrike ka, hindi mo naputan. Alan, mapantay tiri daw. Katilokat mo tiri daw, tam no makatarayak mo, gawit pumanaw. Ngam saan ka paparayat? Ano, parayat ka, papatayan ka. Ngam tsaka mo, manong nemi, tati naramid ko, pinadakak, tisaka na. Ay, sako inkidag. Naibatanak manong naming iti paltugan na kumahan nakitak nga da ng pang-or. Iti man nanakaw iti likodan na. Oh! Naibatan na ti paltug manong nami ket kastaon iti panang pang-upang-or. Tinang pang-upang-or kang kuhan.
Aging kang itaneta mo't lagundahon nga nagpaarayat. Arayan na kami! Arayat! Arayan na kami! Inlokat kong tirida manong nemi kitrimuara ka nagpaarayat. Yung marayat and manong nemi di kiti karubami kita nakita da manong nemi nga awarin puot ti mananakaw gabot ti parang pangpangur keng kuhana tinang tulong kaniya. Naisupe lang ti panakabigbig ko manong tinang tulong kaniya. Ti baket nga kagurgurak dagpalpalama. Nangayab dan ti pulis manong nemi kaya pag isumot nga nakapuot ti mananakaw di dumteng di kiti pulis pinusasanda. Indruar da manong nemi di kiti nakabulsa keng kuhana kanda dumapay nga natakaw na. Di kiti alas ko kaya regalo kanyak di Celso. Ti kwarta nga mapangko may bangko. Iso ko matinitalaw na ito ken kang runan ti amin. Uri na ala na ko maamin-amin na kayat na anak lakit ko mga dinangaran. No saan nga gapo ti bakit nga kagurgurak unay mabalin siguro nga napapatay na. Dimtengen manong name ni Celso. Inarakop ko. Celso na ni magmagagang kayo ni. Nga nakadil-delikado. Nga awan ti gate. Ti apartment. Nga ata ko magwardya. Dapat pala nga napasamak ti kastoy. Kahit mo sa winurahin da nga dapat masamak sa danto aramiden nga danto gwardyan. Pagyamanan da. Tas ibibiyag ka. Kan pagyamanan iti bakit nga kagurguram. Iti bakit nga palpalama. Kasano nga tinapasamak? Imbagak manong nemi. Paltugan na kuman. Ti mananakaw. Iti makitak ti bakit nga day ti dikodan ti mananakaw anang pangur iti takyag na nakaigem. Iti paltog. Sana pinangupang ur iti bukot ulo. Iti matulid manong nemi. Ti mananakaw subantan ti irwar ko nga nagpaaraya. Rumbek nga unang agyaman kaking kawana. Sa nino itantihan na? Matan. Sa nino tayan na? Sa pulan. Nagsalutsud kami di Karuba. Nangiruna kini. Sali. Nakita mo na tayo, nangisalakan kanya ka, bakit? Nakita mo nga niya. Ayan nan. Inlogan da pati. Inlogan da kiti pulis. Apay pati isunak inlogan da. Katwa natap no. Kaya kasala donor na. Donor? Apay ka man na donor. Diyak man na mo, damat igaman ti may sakado kiti pulis nga imuko. Nagsubli kami manong nemi ti nakapasamakan ti panang pangun na dara. Celso, ada sukat ti bakit ka nang salakan kanya? Saan ko mga sukat? Dito dara ni. Ang dara ti na pang-or? Sa bali. Baka no, ada imbo ko dahil nga mananakaw. Kinabailan na siguro ti. Di na lang nakita. Tumawag kayo di police department. Kit damagam no sa din itan ti bakit. Damagam no, inta sarong karan, amang ano, ipatay na, di pa nakabagkog na. Nai-hospital gaya manong nemi. Siya tikang runaan na nagpursige na pan ti hospital tapno bisitahin. Manong nemi. Matmaturog. Ay, Mrs. Yeah, Mrs. Sika ka diti kabagyan di pasyente? Dinamag manong nemi. Di may sa kadagdag pambantay at asidag abay nga kwat katre. Tap reward manong nemi ti nakaipanan na. Kwa,
Nadautan ko na yung baga nakin ng gingkwana. Maturo, uray no na siya atin kasad na. Na yung bagan samat na ta, damgis samat lang na ta pa nakabagkong na kano. Sigun ti istorya na ka. Yung bagta damgis lang. Di na ako makapaikit kaya ti pa hospital lang yung pinilit na kiti polis ka no. No sa nga kapuking ko na. Natayak kumaitan. Dakil ngarti utang mo na yung paganak mong kingkwana. Wine. Sorry, sinapol ko nga ron. Tap na makapagsupapa ka kingkwana. Ini makariing manunimi kat makita na. Rimanyag di kiti matana. Kahit na't bumangon. Nana, baka hanyo pala kabaylan. Kabayla ko na na. Di ba tunay takil na to'y donor ko? Imbag na nalisyak, tanusang ko ang nalisyak. Sigurado, di ko tiyan ko tinala. Bale, napadamkisan lang. Basit lang tisuat na. Nana, dispensaram ko mantikin na ungat ko ka. Dispensaram ko mantikin na ulpid ko. No kasta umay ka sa balay. Kadbugbog tao ka. Gayam kat sikat baka isalakan ka niya. Imbagbantin na irana ka. Salak mat kahit ngumad-adayo. Adak langit ti asidek. Tapos makita ka. Nakita tiban na nakaw, masimbrek. Emjak na kita, nga nagnanggayam ti side mo. Uno side ti balay, uno ti apartment. At dagayam pagnaan ngagpalikod. Nakita nga nakastrek. Nakita kang imato. Agtugtugak ko tapno ipakamok kumakeng ka. Tsaka mo, tapati siya kita. Natarantak. Kanidikit, makita na talagang handak sandi mapaspasamak. Yung karigatak ba, si Marek, nagnakit ti kusina. Kasi diyan nga sitwasyon, paltugan na kan. Idi, pang-ore kasuna. Imbag na nakakita, tinabangling ko pa ng pang-ore ko na. Agamanak nana. Agamanak. Siya kun manong nemi tinangidjaya ken kuana ngano awan sa bali nga talaga nga papanan na aganen iti ayan mi. Remor madlang karedi madlang aldaw manong nemi ket inyawit ko dito balay. Idi sumangpet ti asawak manipod ti pisina manong nemi nakita nan. Anat nagan nyo tayo na? Talipatak man tayo magam nga nagan nyo. Delia. Delia tinagan na, honey. Kahit na siya tatay nalam dito yan. Hindi pa lang amin kang kunak kang kaiding agyan dito. Hindi mo kumakit. Di kinayat. Di awang kumat kasi dyan ka napasamak. No? Damo dyan ka mananakaw ang kanduam. Kanaridam lagi din na Delia. Ikatagan nga dito yan. Oen. Di sweldan to nga, sweldoan ta. Ano kas kasano lang yung mangrugin do te karinderya, adat pa itakil pa katulungam. Amoy ka di tagluto na. Kaya mo sir. Nasiyad mo kasta. Hindi nga rin makant ko Torwar. Pambarit shopping, tagatangam terwaten na. Sige. Baglagi din sa anak pa nagluto, dito ko mansigaching ko keng ka. Nagkukuyog kam nga rin nga talo, manon nemi. Rinugyan na kun nga pagsaribyan ni Nana Delia. Hindi na dasaran manong nemi, ti order mi. Inala na ti pinggan ko. Sana kinargahan na iti napoy. Kinargahan na ti kinakadasaran nga. Masida, lablabayan na kaslaubing. Nana, saanin, saklatan. Hanak nga ubing labayan nyo. Napiyalayan nga. Ure ka dagito nga maaramid ko ti manglabay mang pakan kayong kaanak. Ano ta ko na?
oray kumanala, oray kumala kadagitoy, nga malabayandak, nga pakanin. Ito kitso sawan. Awan. Amoy ka di nga, nagbalingan olpit ti inak. Ay, nga ideadan puot ko kit awanin di sona. Nga wang pulos tiniriknak nga ayat keng kuana. Iso nga ibaga mga oray itala ko mga, di mo ko na nga sikat ipudno na. Saan nga simbong Batman ang name? Honey. Pagpapausam sa amatin ng agbalin nga inamti. Ibasar ko nga medyo ko nanay. Alala mga anta yun. Baka nagbidot ka lang, di ba nagdingig mo? Addan makalawas, ti kaaddan niya na Delia dito'y ayan mi mano. Ngano kasta nga dududwa kami, kargat na unay ti makisasarita kanya. Ngano mabalin manong nemikit iyawat na amin nakasapula, banag pangungtak yung kuana. Noan niya ti bagak nga ramidem, sulat ramidem. Sa mo nga ramidem na kita, hangkong ibagakin ka nga ramidem. Nangro na no, para kanyak. Nalawag? Ay, pasensya ka na na. Aging ka manong naming ako na kanyak ti asawa. Ito masalutsot ko keng ka, nato agad ibagam ti pudno. Diyan niya. Kahit mo ka din mama mo, ti pudno nga inam. Narikat mo ka din nga sungbatan, salutsot ko. Sweetheart, Bibian. Kaya't mo ka din nga mamuan, no asino, ken no asida sa din no, ti ayan, ti pudno nga inam, ti inam, tinulpit nga ina. Datangar ti kapatbuteng na eh. Gusto nga mabuteng nga mangibagakin ka. Sino? Tabangan ka no. At dadagas nga namidam ken kuana. Sa bagay, sana badla ko na nga nakasagana nga mangsagrap daan niya mang itid mo king kuana panusa. Ano na ito bagbagam? Sa bagay, utang mumat nga na yung baganakim. Utang mumat, tibiyag mo king kuana. Sa alang nga kapot, isot nangipas nga king ka, nga mo sa nga kapot king kuana, baka nagbalagi ti pananakaw ng patay king ka. Di ka di bagbagam nga pudno nga inak ni Nana Delia? When? Saan? Saan nga pudno neta? Nga misot pudno. Tinaulpit nga ina. Iso tinang isalakan ken ka. Tinabayagan nga mangsapsapol ken ka nga ina. Iso tina. Iso ninanang ko. When? Pakiayabang maniso na. Nanang Delia. Nanang. Umay ka no, kung na ni Bibian nga anak yo. Manong nimi, matartarantang imasidig nga makitak tiray-ray di kiti matana. Siguro na di imbaga ni Celso nga Bibian nga anak yo. Manong nimi, sinabat ko ti ina. Sinabat ko ni nanang ko. Tinaulpit nga ina. Kitsak ti mo nang imarakop kang kuha naman agyawanak nanang, di pa nang isalakan nyo kaniyak. Makawarin nakmat ka na giti aramin ko. Kanda giti nagkurang kang kanak. Di mo no kasanot kabayag ko ng sapsapol kang ka. Nga awamat nga rin ti magilasinak. No sino ka, no sika. Sika ni Bibian.
Hinabudno na kat saan nga siya tinangtad kang katinagan. Hindi may pasngay ka na nak. Ngamutanam na mahik nga sang kakabailan. No sinulad tanti nang ipadawatak ken ka. Apakawanan na ka na ko. No may bilang akman nga naulpit nga ina. Nga basta latan ng baybay ati anak na. Pakawanan na. Kadagitirigat tuok kan panagsagapa nga nasa garap mo. Nga pati panangin Ruben ti paadam nga tao kay ka. Nga amok nga siya amin tinangibuntunan ti pamamasol. Nadagsel launay ti basol ko anak. Kat amok kadarigat nak ama pakawan. Ngam na impaglaunay ni Apo Diyos nga talaga atin daw-dawat ko. Nga adda ko mapasamak. Nga puon ti panang pakawan kan panangawat mo kaniya. Iti panang isalakan nyo kanyak nanang. Da kayo tinaramat ti Diyos tap na maisalakan na kontra iti man nanakaw nga mayat namang papatay kaniya. Agyaman ak nanang kat pakawanan takmet. Tinemo lang agurak kang ka. Kaya imbilang ka nga naulpit nga ina. Inakit inakan tulatag yaman ak. Hinagyaman kami, Diyos ko. Dagita manong nemi, dagiti eksena. Ken dagiti pasamak. Sipod di dadan puot ko. Sipod ka dagiti narugyanan nga naglakamag iti ulpit ti padak na tao. Gabot ti ulpit ti inangan ng baybay kaniya. Ngayon na kayong imbaga talaga ni Apo Diyos. Gabot insubli na kaniyak ti inak. Gabot impalubos na nga nasapulan nak. Ti agsapsapul nga ina. Nga mangayat amang sulnit ka dagiti nagkurkurangan na itanak. Awan nga tan manong nemi ti kaasping pay ti ayat ngayon nakmarikrik na kininanang. Agas mat ti kaawan ti kaaspin ti dungo ken pamateg ti maysa nga ina para kaniya. Ninanang ita manong nemi iti napintas nakila katulungan mi. Natungpal mat lang terapap ko nga addaan ti kabukbukoden nga karinderya. Kahit takal ti may tulong ni nanang, tamanaksin nga tumultulong ti karinderya, isupay ti may sakang runan nga mga awir kada kiti talong apuko na kada kami kini Celso. Tataldon da kita anak mi. Dito nga rod manong name ti pagkasalita, kat thank you ti anos mo nga nangurnus, kalpasang nga nag-insend kang ka ti detalyan na through messenger. Thank you ti laing mo nga nang ibasa. Kat sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program anong itkados. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Vivian.